All right, Abusiafo, Ghana TV. Best rest. We best subscribe to the channel for my doing your brown comment section. Yamisha, Good year, say, who put choir. Obi ono so ti kuro ho o se me de me pese me tu agudie me pese me don no bae ono de woni ho kwan so o ye na adwuma so hu ono so fa so ono so tu don no bae ono de agudie me de me pese me tu bi me pese me don ma fu me don me koku ono so nsi o de be do koku no ya se ni nya so Russell mamen tiasie because you have been following it. The challenge is yentimi and regulate the front of Kwabena Asante or interest obese oye go the juma ni bi anase special hands be wo actually one ma ombese run ye down say ya kopem say onyame ba nani munyam anase ye be koso akren so afri amano ne eni nuane afri. I don't get the whole thing. Can't you eno ti na da bia ya me de sobo no bo o mampani a oteso man for tiase o mo se me ye ko enya correct Akufo-Addo, Nana Akufo-Addo, one, but the Suborno board. If you say, you and I will to me, one appointed MMDCs are almost shut in Kuaho Dosso and Mawo. And I saw someone say, the DBT will be the whole do responsible. Guarantee also. The three. Timamufo, a bomb, and continent bomb by a Obaba Wamo, Omu Yam Wafo, Omo Kabia Obi. You go close to our close to bomb way. This is going out in a show, or that's what you. It's not a human pain or more yet, you have what them for. Not guarantee, no, or pet ben hour they fight to guarantee. And then the matter about the beer makeup. Na masho mumio ni interview bia. Omoye analysis before Dr. Mahamadou Bawumia ho a. Omoye wie ya na mede nyame ase na mka che Awurade se Awurade. Meye fasin ifri se wama minyansa mema hu se enye obi a okọ school ene hu nyansa e de betena fie kasa ene enye obi a wo title akese ene nim nyansa mestati afri yewura lawyer Kwabena Boateng ho na analysis a wo ye nie o se ono enka ebeye ne den pa so obeka se Kufuor ko mienu Akufo-Addo ko miensa na Dr. Bawumia de onko baako enko on de on stand sa anase on support sa na emom de enti a opesi ye change Dr. Bawumia anase Dr. Bawumia ekọ baako ne se Dr. Bawumia de onya opportunity ebeye vice president na mi pese mi kire mi educate lawyer kakra bi every say bi a law no nko an okosua ye no osua ye no onya knowledge na woja wisdom kakra. Se wo be ye president wo krom ha first obi anto abama Dr. Bawumia obi anto abama ne da apart from 2023 a wo ko internal contest wo de Dr. Bawumia to president Kufuor ho a one president Kufuor assembly ma akura wadi bida into was start free grassroots President Kufuor no was start otimi build a grassroots base a year to ne so aba e wo different places and I say different dispensation. Enti ansa na President Kufuor kura no oba be ye presidential candidate no akọ internal election petty ones minor ones ama grassroots no ehunu no our fan base eno ye one Kufuor de no President Akufo-Addo ono de osan ye lucky obedi MP na masa ubedi MP a ene meka obi a wadi MP da bia no onim grassroots esin obi a wadi running mate me ne wo ka say ye vice president a woti so se sia no si ye ka say ye yi obi ti se Muntaka na Haruna Idrisu e wo fan base ye vice president because ono oni constituency bi a wa stand and oni constituency bi a wa build. Akufo-Addo built a constituency. Akufo-Addo built grassroots base, and that grassroots base, they were able to coordinate and cooperate with other constituencies or other grassroots and other delegates. Dr. Bawumia first time war building delegate a year time on near Akufo-Addo every year 2023 and who delegate for him 101 or build the fan base. Enti we ya den edi the persona Akufo-Addo anase Kufuor a kind of fan base our building our MPP compare Dr. Mahamadou Bawumia
2012 na nyankopɔn use ye edi expose Dr. Muhammad Bawumia the exploration any na ideas any na adwene a nyame de adua ne mu na ye 2012 Supreme Court. Senya you and I were not there and ka me ma me mo anu omu tikejeti ya grassroots for delegate for and ka beye den pass on behu Dr. Muhammad Bawumia. Enso Kufuor case na ntesa Kufuor case na ntesa Kufuor kra de wasabe ye minister. It is that time na Dr. Bawumia ono one banking sector no na Kufuor ni Kufuor do mu de omo build omo fan base omo nim all the constituencies in Ghana, all the delegates in Ghana. Na senya 2022 2023 2024 Dr. Bawumia na constituency no kra ontwa in fact onim all the delegates. And I said, no need delegate base be obetimi de nse ne buaka kire no ho say delegate base we de media. But President Kufuor no obi, President Kufuor no obi. No omumi anu kura no omu obi no ba akukọ 2, ba akukọ 3. Etidi antina atimi ka kire me say obi ye vice presidential candidate and obi be vice president wo tumi e wo fan base esin obi a waye MP 24 years. Na chese lawyer wan sua de ye. Me kura minye astute politician lawyer mpese me catcher nese we nko ade ye gina ho ni e fact and figures ni ye debater lawyer me renew. Every say ye kaso obi a vice presidential candidate ne fan base no so ono aka say use systematic approach anti-man fan build bia vice presidential candidate can never build you a fan base in grassroots. It can never build you a fan base in delegates. Because delegate no omuye complicated delegate no uni constituency a we well recognized e be ye den say we be coordinate na we cooperate this we obi a we adwene power wutirim this we obi a we integrity this we obi a we peacemaker no any the persona Dr. Muhammad Bawumia ukofa na atoshi sun kasa mienti a baby ye de ne kwase ye no no woni Akufuor ani Dr. Bawumia na ye adwuma na o ma approve sika no ontimi enkoche enu nti se wo pe obi a wo momodin wasa wa ma ono na atoshi na adwuma ankoso a eye Dr. Muhammad Bawumia ani Akufuor na mebu so na atoshi de wo di na ti so o mawi ni sesi ano o wiye na mo koye campaign abepe presidency na sebin preduasa eye wo boyfriend ne wo girlfriend ani se ani pa ne boyfriend ne girlfriend o mo achievement na mbe gina so de campaign na atoshi cassette said de ye wo another MPP bi wo ho a eno de Akufuor ne Bawumia nim ya wa another MPP achievement bi wo ha Akufuor ne Bawumia nim enunti sesi ya kasa no on de one ne candidate ni wini a omo de omo wo other achievement bi a eda ba bi obi anim a omo be gina so ya campaign na atoshi the we are wadidi wa MPP mu no what is said the odi na chi ni pepepe asemu no kakra bi na mo anya mfa finish the whole party no enu na yaudie abehye mumu na nko ba besia sika party we dia ma wo wiase a wo bai na mema kra na asa wo lanka abenya ni sika no yakoka pe yabekasi yedi mpanimfo te yemu mpanimfo panyini wutimi kotena TV so kase se wo position ya de ma no se wo anye ni ya eye Akufuor ne Bawumia na am anye ni na to sitama akodi MP na Akufuor ne Bawumia hwe minuam se me hwe omo di wonabo kanechi ene wono ankasa ekaya ya me se ase omo campaign omo ye nyina no omo ye te sade ase ye wo second MPP bi wo ho a so omo be omo enu no omo ba be lead o ti ye nyina no omo ba be lead ya so minim se MPP na ye wo mu sesi na ye koye primaries no se ye wo second MPP bi a wonabo kan ni na chitafo kasa omo kasa ni ntimi de mihu. It is an atoshi timika we nyina mi pese mi busa na atoshi se enne na atoshi se NDC for ayade sin MPP based on what was see NDC for check common fund 5 million any 6 million na busa se na atoshi won so wo kanfu NDC for na nia mo ba be tu o ma ye den Senator si woni wu candidate amu ye campaign no mo si NDC aya dia primaries ni mo ba bia be ye there because se NDC ya dia esi ye jai se dia asofo ne ka no asofo sebi asofo omu twa ntra se nyame anum se nyame si yemfa president ya wosisu emra tetem die so mon kan je se nyame si yemfa ni sisu sa wo wu a ni abefa mu ba ko ne de wono abeto aso enu na ye na se nyame be ka se yema ni nko tetem dia na nyame kura no kasa na o ka no oboa
because nipa ni wu ya de no ma ne nkɔ saa because wɔso wɔn na bɛbo ɔman na nke yɛkɔto aba bi ma yɛden sɛ nyame se papa yɛ wɔ susu wɔn na bɛbo ɔman na yɛkɔ sala yɛkɔto aba yɛ de asɔfo e mumu sɛ nyame ma yɛ sɛ ne awurade ka kyerɛ Ghana foɔ sɛ mo nkɔ sala nto abo yɛma papa ne ntena so akɔpinta ma obewu every say yenye obi te say na atoshi o prezi aban ya wote sui say aban na ya de adan ya wo che common fund 5 million 6 million ko na common fund ko na edibu o man na wo be ye campaign na yi leader no me lead the biggest opposition party na yeti wo na o prezi aban ya wo momo de wo ka kire say wa ya ade sen ye na wo ba be lead ya den eti sebi de wa anka say wo leader na ka kire si ye nyina ya jimi wo de aman indirect wo de aman ya tufu obo onu ka kire si ya jimi no so be ka kire say NDC fu obo modern sin ye waka jeje ba bi ye me yakura ni say an Dr. Bawumia de ense se wakasa because NDC ba en dollar no aba from say ye fake say ye genuine de ye ni man say dollar na aba from na Akufo-Addo ne Bawumia entima anye etu ba be lidi ya ye den ye ne ye de Akufo-Addo ne Bawumia si so ye ne ye MPP fo no enti say ya amomodin entima anye economy ni ya u ba be lidi ya ye den because the foundation a wo ba be gina so de akoya campaign de abe president no ye ene Akufo-Addo ne Bawumia mo ye ne ye build this foundation no enti wo si asey a wo be gina wo be si wo dan si so aye den na ka wo kasa se ya na nka mo sori wo no candidate ne mo sori ne mo akọ CPP na agu no na nka mo akọ revival ne mo hu se ampanya Dr. Bawumia ne Akufo-Addo legacy no na mo ba be de ye no ani say na amen. Yeah, 2024 election. Kennedy, Honorable Kennedy, any ama say, Shakwanya omudi akwatia fa so. She campaign omu yetia Dr. Mahamudu Bawumia. Na sebi mudi Honorable Kennedy kulana. Na se wodi yemfa ni se bibi a waka tia MPP bia ye de atena. Ede na ni wu se Honorable Kennedy 50 million Ghana cedis ansan wo ye campaign ama Dr. Mahamudu Bawumia. What a wicked word. What a wicked word. It will delegate now. What is a papa where Jesus he can answer why campaign. Na me move from my den. One was sikani kuraji 50 million Ghana cedis. Na me agune chamber mini capre. Yes, me mini capre me party mimi nyasan. Enti say me ma me bia no otikeje ya wasu wanya sika wanya t-shirt no odi bimo. No odi bim. Efri say osikani Elon Musk osikani ati dumping billionaire wa gather billionaire football club 13 billionaires e wo wi ase o de omo e ba be investment wo Ghana etimi koji 50 million Ghana cedis ansa no wa campaign dia nya atwumbe ni awudi sembe ni ye de say ne ye de kom ye de ya nice ika akura ye nya bi mfro ene ye campaign no obi so agisika no o chema NDC fo so omonto omonye ayi o chama nkofo che omonto abantia MPP sika na ye sika ne so omonfa nkoye campaign no omo sa de to aba etia ye na 50 million kura na me mpese magiadi ba me hwe enkofo a edi papa we yati a omu nyina omu di yabro aboa papon eye owusu bempa ono emu ni anwa ye de man so onkoche man kuratefo no de akoma ne girls on family provision shop na to sika ye de man so ono so mfa man nkofo no omu ha omu no ono so akopodi sika ne ene wo to anansesem kire se Akufo-Addo na approve sika no Usha kwasi kwati lawyer mwa yaduwa kwa ye ministry yaduwa kwa ye PR ewo Ministry of Education mumutsa ne se grassroots sen ene wode se ho delegate sen obo omoma eduru sa time nkofo bi so omo akokora na omo pem akekra na kwasi kwati charge omo 10,000 Ghana cedi na funu sebo float yen kana se enti ye no ani sen na amen na mo be gina wo kobna lawyer kobna boatin adu so wo ye koye election hwese de ne ye tata ye se wu ni sika se ye minim se obi anafono so wo ti sabi otimi gimi sa afono kasi ye se nya de pa wo ye kunya ho se wo ye lawyer nti sabi ka wo di nimdie baba hwenkwase analysis a wo so TV so ye so obi a vice president 8 years ntino wo ye popular na nka so wo wini election ni the popularity na wini election any amon cover Kojon cancel a winner. Ya the popularity na winning election. Adenti ni ebra wa abra Chatawale ni namho.
Chatawale one help population in Okroma. It is here the popularity and the winning election. MP before you got to about you will be for Friday. Yanko for Chatawale. Na lawyer moi. Dwene wakɔtena demonstrate exams pass exams who practice na wo begina ye nkoso analysis we a na me nya lawyer timi betra say analysis na wo ye a baseless analysis na wo ye no potholes wo ma na wo lawyer wo die na ne sen tete mo analysis bi amba ye bia oyawo beye ni ahoya na shisha analysis ni mo wan na betimi ni Dr. Bawumia atenase aka governance ho asem mumu wan ne betimi ni Dr. Bawumia aye debate or policy implementation mumu wan ne betimi ni Dr. Bawumia aye debate or micro and macro economics na se ni otan ni bra papa na mo kanfo ne se waya ade no munim how many times NDC for the President John Mahama a contest emududu a walusu eni mududu a wawini President John Mahama nko na etima ko vice presidential slot no so wakoso sa 8 years ababupo wo wiye presidential slot no so wasa ko no so nko 16 years walusu mu bi and wawi abawini what is so say no kura na yesi ya practice democracy no and na asofu bi sa hyem nkomfo se nyame so won san kotetem ne ye constitution ne say de aduru soro constitution 1992 constitution they say adani heavily constitution anya 1992 biem nti ye decide free soro na soro di temi ama ye say me di free soro abeto Supreme Court moma papa ne nsan ko biem mo nka so won kotetem mo nka so won tena so afebo every say adamoni fo kura wa MPP mu no omo support no na nya kan ye nka obi a ye kwa yi ye kandifo amu abebo ya ne ye yakogina ekoano no wa kandifo na ye koyi no wonu ruling government na wote so no na ebe kire ye say ye ntusu asimasi ana obenti no na bebo ye enya kan ye nka meti se Felix Ofosu kwati akoka se an wo ye strategic person wo MPP ma enkobe yi Kennedy na misi na wuyi ne san obi a yakwachi wo obi yiri dem 10:30 PM enya Kennedy na be integrity be na wo edia na wo be gina so a wo fa yi Kennedy Dr. Bawumia wonko obi dem da wonu oba bia nya problem da wonko twempena me anche no enti be ye den wo akowura wo walefo dem 10:30 a wo se ne pant wo sira ne nku wo na chi ebe de unkoyi Judas na unkoyi Ken ube de Dr. Muhammad Bawumia because wo spirit no enya de betimi ne spirit no aka wo spirit ne nkeka wa ho wo sira nkofo yiri mu achi Ofosu kwachi who be dina Ofosu kwachi be dina ka say wonu kuta reporter me na Akufo-Addo enya acute prostate who Ofosu kwachi acute shwalege na wo anya no wo hwa na wuhuru no ya de abeto abonti aka ho asem eti kuro na ye wom no enkofo asebi omugimi wo ho yentimi nka omasem enso se wo de Dr. Bawumia ti na ukoka asem kitikiti bia he said also omo betake wo personally no dia de kofole for Dr. Muhammad Bawumia kura yetimi ye po omo benefit from politics of insult egusu koswa eye NDC enso na me no kase manipa ba akubi ye yankasa ne anompa kakra bi ya de bekwa akoshe Dr. Muhammad Bawumia na nye otan ni be ya Dr. Muhammad Bawumia wa ya moden na mi ko hu sofu bi se bi mi enkametu no mi bu asofu pa na se sofu be bie na no aka se empali Ghana se kremoni baba be di yaso na kremoni ni ya vice president na wa solid akura watimesi enya Akufo-Addo ni Dr. Bawumia na bebu wo man na sa sofu na solid akura ntimi nsi na nya aburo ni be ya who dare you wone wanya who be decide say asimesi ana obenti entimi ni Ghana so se wone wan se Ghana kura ya die Ghana ye wan we as Ghana your contribution to the world progress, world development. Ghana nke de yes ya what Ghana won kwatena America na won shansa ankwasi ankomhye na nka de betinwa moye mo ho adamonis na mugu kromu ayanka mo asem na de mo bebie mo ano de abatuo bia no entokwa senya Dr. Bawumia no onim nyansa enye Dr. Bawumia na peace pipe ese na num enya Dr. Bawumia na Nyankopon di peace cap no cap ya di num peace no ase ne nsem a na nkasa mwasem we ya sof ne tena TV so kan enka genota enka ntokwa sie je twetwa ni party wo kromu a anso panyi bia ntima fresh of na nka nche sofu judgement no wafu so sofu judgement no wafura yokutu nyansa nim obi ntima nto sofu ne fo
na asɛm kɛseɛ wei atumi apue firi sɔfo mmua a nyame de waba sɛ bɛpiriti na wi ni akra no yɛmfo ɔmo nkɔ soro no wabɛgyina hɔ sɛ ɛmpare yɛ sɛ Ismael bɛdi yɛ so na Ismael bɛyɛ vice president no woanyɛ tight Ismael bɛyɛ vice president no woantɔ petro Ismael bɛyɛ vice president na ɛkwan a wɔne ne bɔɔso yɛ wo ka mfa so daana mofrɛ mo ho asɔfo ka asɔfo deɛ ɛhu yɛ mo na mode peace ɛbɛ ɔman no mu ɛnso